Assalamualaikum kawan-kawan. Saya nak selawatan kisah sang Rasul ya. Okey, saya nak mula dah ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik wa ala alaik. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi
في ليالي المولد في ليالي المولد 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil asyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil asyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil asyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil asyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih semua. Maaf, ni sedang elektrik padam. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.